Hlekana Afrika-Dzonga, hlekana mingiselo wa mina na ku hlekanisa ku ringanisela xiteji xi ri kona namuntlha mativana ri kule ka ku va ka va awara ya nkaye namadyambu loko Bafana Bafana va pfula xitikisi na xipano va pfula xitikisi na xipano xa Mexico kwala ka Munghana Lonene FM Komandela loko va kha va pfula mitlangu ya misava ya khapu ya misava leyi sungulaka namuntlha yi sungula hi Afrika-Dzonga se na ku pfumela ku na wewe yime ku lunga ku lota vona ku seketela njhani xipano xa Bafana Bafana loko ri na nkarhi lowu Bafana Bafana va nga winaka ka ntlangu wa khapu ya misava namuntlha loko vo tsandzeka namuntlha Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani Teiso Afrika-Dzonga mingisero Munghana Lonene FM khume n'we timinete ntsena ku bila awara ya 12 ni ri loko ku ri na siku leri Bafana Bafana yi nga na xiyimo xa kahle xa ku humelela ka ntlangu wa khapu ya misava namuntlha namuntlha mudzaberi luya matimu ya vula sweswo ku a nga si tshama a hlula Afrika-Dzonga hambi a ri ka Egypt hambi a ri kwele ka Mexico wa swi tiva na yena tanihi mudzaberi se loko ri na nkarhi lowu Bafana Bafana va nga kumaka mikutlunya minharhu namuntlha hayi loko vo yi kuma mani ni ngo nghena va vona holobye wa timhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko va kwele a ni ka ni languta ntlangu vaseketeri lavaya va nga ya le a ni tivi ku mixana swo vona hi mina hi mhaka ku ni tiva Mama Joy mara vaseketeri lava va nga ya le hinkwavo hi lava va famba na Mama Joy kahle xiphiqo aka va Mama Joy ntsena kumbe ni byala moya wa rivengo mara khona vo lo kholeriwa Mama Joy hi ku hambileswi va nga fambi swa vona mara vo lo kholeriwa hi ku loko ni languta vanhu lava va nga laya va nga a va ri ve ri le kwini hi le Pachuca hi va lavaya loko ku ri na mitlangu ya Bafana Bafana a wu ta va vona a France a wu ta va vona kwihi se mara a hi ti tshikeni hi teto Afrika va vulavula namuntlha la ku languta ka timhaka ta ku na ku ri vilela kukulu ka ku vatirhi vaholi va mali ya SASSA va kokeriwa swikokeriwani swin'wana va nga swi tivi swi swa muxaka wolowo ve ri i ntungu lowu nga le ku yeni mahlweni la tikweni ra n'wina ra Afrika-Dzonga se hi ta va kha hi ringeta ku bula na hi sweswoleswo yin'wana mhaka i timhaka leti khumbaku Rise Mzansi ve ri yi kume mali va ku i xikombe i loan i xikweleti jikijiki ivi mali leyi yi jika yi va timhaka ta ku hayi yi vo nyikeriwa se mali yaleyo kumbe sweswo hinkwaswo swi hetelele swi endla yini swi hetelele swi endla leswaku va Independent Electoral Commission va vilela se ri ku lava ni na vona ku hi ta twa ku va angula va ku yini va IEC eka mhaka yaleyo se a hi twi mingisero ra mina 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 ndlela leyo ni tshemba ku muAfrika-Dzonga un'wana na un'wana i mbarise leswi mina ni nga mbarisa swona loko nga mbarisangi swona a wu muAfrika-Dzonga a wu tinyungubyisi hikuva muAfrika-Dzonga hikuva a swi bohi ku ya mbala lexiya xo durha na lexiya xikwaxo xexo kumeka kolomu kun'wana wa xikuma ntsena i mbale xitshopi kumbe rihlasi kambe hambiswiritano eAfrika va vulavula ka Munghana Lonene FM siku rin'wana ni tshame ni vulavula hi timhaka ta ku na n'wana ngeti ku nga twala ku i tekeriwe mugayo na marhumbu ma swi tsundzuka va yena va landzela andzaka leswi ukayele leswi eka Afrika wa vulavula kambe sweswi a hi jambajambeni nongonoko lowu nhlokomhaka leyi mi yi tisi khalanga loko no laya ka tibuku ta mi leti ni tsalaka tona ni ka tinhlokomhaka ta n'wina yi tshama swo boha yi tshama yi khe yi vuya hi ku hi leswi hi nga langutana na swona masiku hinkwawo mi swi tiva kahle ku vhiki leri taku mavhiki manharhu mi nge se hela ku ta va ku manyukutiwa na ya vuhosi kwala phakati ku ta va ku manyukutiwa na ya mapatu kwala xikarhi mina ni kwa nkarhi wun'wani khalanga sori ku vula leswi ku mina hambi no famba namuntlha a ni ri va ni hetisa a ni swi tivi ku ni nga alela yini ku fa hi ku a ni luzi nchumu loko i pfula TV ve un'wana hala Cleveland i ya yarile vanhu va 12 mina mananu Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula yona hi Xitsonga va ku fa a va feli i ri mi nga ni hetisi kambe a hi tweni ni papa la hi twa ku va ri yini hi timhaka ta n'wana loyi kahle ku endleke yini
inhlekani mamkerile ka Munghana Lonene. I am done but Epfukele minjhani n'we? okay. Ha khensa swinene mi ri yini n'we? Mina ni n'wana wa mina a nghena xikolo a Nkuzani Primary School. Se loko a nghena primary school ka Nkuzani, so n'wana wa mina ivi a lahla textbook. Masisisi. Loko a lahla textbook ivi a nga yi kumi report hi December. Loko a nga yi kumi report hi December ivi then hi January va landza report sesi wa yena a xikolweni. Loko va fika a xikolweni va fika va byeriwa ku i kolota textbook. Even then textbook leyi a ri ya English, teacher loyi a va n'wi dyondzisa English va ku report a nga yi kumi a nga humesanga hi textbook kumbe a humesa mali yo ringana R190 ya textbook. Ivi se siku ro sungula a tlhela hi xa mundzuku a tlhela a tlhelela a xikolweni. Loko a tlhelela xikolweni teacher lavayani va n'wi nyikete report yo a famba because a ya a high school n'wana wa mina. Yi ku January, yi ku February, March, April, May. Ku ri Tuesday n'wana wa mina eroom Mugayi kwa 12,5 na marhumbu ma 15 rand. U hlangane na thicara a molweni a Nkunakral. Laha thicara va nga fika va khoma troli va ku wena wa kolota. I ku lava textbook ya subject ya mina wena a wu hakelangi ni ku hakelele textbook ya mina textbook. Ivi n'wana wa mina kwalayani a ku mina a ni swi tivi a ni nga ri kona. Ivi thicara a teka marhumbu lamayani na mugayi luwani a famba na swona a movheni wa yena a fika a veka endzeni ka movha. A pfala movha a tlhelela molweni. Ivi n'wana wa mina kwalayani a suka milenge a ya kaya. Loko a kaya a fika a byela kokwana wa yena ku ri ni hlangane na thicara va tekele marhumbu ka 12,5 leya mugayo va ri ni kolota textbook ya xikolo. I kokwana wa yena kwalayani va zama ku lava ku ta pfuna va twisisa ku ri swi ndlise ku yini. Then mina va ndzi byela hi Friday yaleyo ka vhiki rero ku n'wana i tekeriwe swa marhumbu na mugayo i thicara mhaka textbook. Ni ku sweswo swi mina a ni swi tivi. Ni vuye ni ya exikolweni. Loko ni ya xikolweni na maphorisa le a xikolweni. Loko hi fika le ni fika ni hlamusela. Loko ni hlamusela ivi n'wana a hlamusela. Ivi thicara lava va ta. Loko va ta va fika laha va tala ku vona va fika va khoma troli so va ku wena wa kolota u kolota textbook ya subject ya mina and then ku hakelele textbook liya mali ya mina ni lava mali ya mina na teka mugayo lowu na marhumbu wa twisisa. So loko n'wana wa mina se a hlamusela maphorisa lama a va layani va ku no xitatimende lexi vulaka hi papa lavawa na n'wana lewani swi hambane ngopfu because lava va ri vona khoma troli ivi n'wana a tsutsuma. I maphorisa ma ku why wena n'wana loko va ku tekele marhumbu na i nga tananga masecurity ku mina va ni tekela swa so. Ivi n'wana a ku no a ni nga ta kota ku huwelela masecurity because i mudyondzisi loyi ni n'wi tivaka ta ku ri i teke swilo swo karhi. Then ni ve khomani kwalano mi komisa nyana loko hi vuya ni mani sungula ni hundza hela. So mingisero Munghana Lonene FM komandela imani ni tsela na baba la. Mi yiri xikolweni mi hakela ivi ku endleka yini? Loko ni hakerile laha xikolweni a ni loko na ni va nikete na R190 laha ni fanekele ni kume receipt yo kombisa ku ri vona va hakelele n'wana wa mina textbook hi January a ni fanele kume receipt leya. Receipt leyi a ni yi kumanga ku vona va teke mali ya vona xikhomeni va hakela textbook ku hakelela n'wana wa mina. Receipt a ni se yi kuma na swa ni se yi kuma receipt. A ni kholi ku ta ku ri marhumbu. Kambe veri xikolweni ku buku a yi nga lahlekanga. A xikolweni va ri a va se tshama va tsona n'wana report hikuva a lahle textbook. Ku a nga ya grade yin'wana a nga ye a high school a swi kona swi swa government a swi tshama swi tsariwa ende marhumbu na mugayo a swi tshama swi hakela textbook ya xikolo. Na loko ri keni a kolota textbook ya xikolo ni ku a fana marhumbu lama na mugayo swi tisiwe kwala xikolweni ta swi vona ku principal hi leswiwa na principal sweswo swa textbook yaleyo a va swi tivi. A swa mugayo ku teke mugayo swilo swa xikolweni sweswo a va swi tivi. Principal a va nge ni kumi biyeliwa. Se un'wana i nhlevele ku n'we a mi yi xikolweni na maphorisa hikokwalaho ka yini mi nga pfulanga nandzu? Loko nandzu luwa hi nga pfulanga nandzu maphorisa lama ma nga fika layani loko n'wana wa mina a vulavula va te
xitori ma xitsongo a xi khoma na leswi n'wana loyi a swi vula ku ri a hi ntiyisi wa hemba emavunwa ma twisisa se swi vula ku mudyondzisi a nga na wona marhumbu lawa swi vula ku mudyondzisi marhumbu lama na mugayo loyi swi komba ku a nga na wona emavunwa n'wana loyi wa mina swilo leswiya so vona va vula va ku yini marhumbu na yini na mugayo ni tekile a ni lava mali ya mina leyi ni nga n'wi hakelela Facebook loko okay it's fine mali hi leyiwa loko ni va nyikete mali la ka volo receipt ya wena hi leyiwani leyi ya a hi sunguriseni laha ku ri na maphorisa va veri n'wana wa hemba a hemba ku yini a hemba ku i tekeriwile i lo siya va ri wa hemba ku vo lo n'wi tekela titara se maphorisa i vachuchisi masiku lawa va ri wa hemba ku ta ku ri i lo tekeriwa n'wana luya ni mugayi luwa a ni ali ni vula ku maphorisa lama se i vachuchisi na a swi komba ta ri ku machuchisi because a hemba ende ku hemba loku maphorisa a va nga ri kona na mina a ni nga ri kona mina va fa n'wana swi tiva hi n'wana na mudyondzisi ta ku ri va swi ndlise ku yini se n'wana i te vo lo n'wi tekela va ku wa kolova kambe leswi a mi lava swi ndeka n'wina a ku ri yini mina nga ta ku ta ku ni la ku kuma ku inani ya ku ta ku two ya ku ta ku ri marhumbu na mugayi wa 12.5 wa hakela buku ya government na n'wana a tekeriwa a mulweni a ku nakala loko hi n'wi rhumeni na se le ku nakala na swilo leswi swi nghenelela kwihi mara na mitwa mativa la ka Afrika va vulavula hi kondletela kurhula hi kondletela kurhula loko n'wina mi hakerile va mi vuyiserile marhumbu na mugayi a swi vuyanga vete yini vete ka marhumbu lamayani na mugayi lavayani kumbe va nyikete 190 da ku va ta teka 90 randi ya marhumbu lamayani na mugayi luwani 100 randi ni yi khoma se ni vusa ku loko va yi khoma swi komba ta ku ri vona mi hakele 90 randi vona va teke mugayi luwa na marhumbu swi komba ni ma nyikete mali liya inani ya 190 ta va helerile na yi helerile mara loko ri ke a swilo sweswo a fanele vete na xilipi xa wena hi lexi ni nga humesa mali ya mina a xikhwameni ni n'wi hakelela ni vula swona ni vula ku mara na switwa swaswo hinkwaswo mara mi lava ku fikelela yini hi xi lexi nga ni tsakisaka loko mi fikelele makumu hi ku mina lexi ni lava ku kamba xona i ku tanihi vatswari hi kondletela ku vatswari na vadyondzisi va va na vuxaka lebyinene hi ku hinkwavo i vatswari ni hleketa ku n'wi heta leswi mi yimamisaka xiswona sweswiwani loko a mi lo yimamisa xiswona na loko ku lahleke buku a swi ta va swi ve kahle se a mi yimayimangi loko ku lahleke buku mara a hi nge he tlheleli kona kwalaho mina lexi a ni ta lava xona a ni ta lava ku hi mhaka ku ni le ku kondleteleni ku rhula a ni ta kombela ku loko swi koteka loko ku ve a swi onhi nchumu hikokwalaho ka yini mi nga rivelelani swihundla loko loko ku ri ke ni vana va a ya a xikolweni hi ya mindzuku va ya va nyika receipt leyi va nga teka mali va nyika mukhomi wa nkwama ku ri n'wana wa so u lahle textbook mativa ku sweswo that's why hi yo mhaka ni ku tsandza yini ku mi nga rivalelani mativa ku ze ni vula sweswi mhaka yini i mhaka ya ku swi nga endleka mpela buku report a ni vha yi kuma kwalani hi ntumbuluko wa koho vhele n'wana mi fane mi yimayimini mi ya vona ku n'wana wa n'wina leswi a nga lahla buku mi twanana yini na xikolo ma swi vona so ene ni nge hleketi ku kumbexani mudyondzisi a ringeta ku ndla timhaka ta vukungundzwana a teka 100 hambi 100 mani yaleyo that's why hi yo mhaka ni ku mhaka nkulu leyi n'wi mi lava ku fikelela yona i yini hi ku loko a ko va mhaka ya ku mi lava ku kumbexani kumbe n'wana swi n'wi vavise miehleketo mi lava ku pfuniwa hi sweswo leswi a hi ta ringeta ku lava va ndzawulo ya timhaka ya ti tirhanaka na timhaka ta nhluvukiso wa vaaki va vulavula na va buka nkarhi na n'wana wa n'wina va vulavula na yena ku ndlela ku loko ku ri ku mpela leswi swi n'wi chavisini a nga ha chavi mara leswiya swa ku mi ta sungula ku rhasi swi nga endleka mpela yi nga ri kona kumbe a yi ri kona yi lahlekini ma swi vona se hi nge kondleteli madzolonga papa mi mani xivongo kumbe mi lava ku swi vula na mithu mi mani xivongo kumbe mi lava ku swi vula hayi na ta tivula xivongo xa mina
mara mani mukombela sweswo ku hi nga kurisi a ni ri swintsongo leswi nga ndleka kambe loko a swi koteka i ku ze maphorisa kumbexani va nga pfulanga nandzu kumbe na va twisisa sweswo swa ku va lava ku hi nga nyanyisi xiyimo a hi ringeteni ku xitimela leswi a ni botseta ni evukungundzwani byikulukumba ngopfu evukungundzwani byikulukumba ngopfu i robbery i daylight robbery liya ka n'wana ntsongo ka leswiani n'wana a nga tivi nchumu munhu a tivaka nchumu i mutswari loko vona a va swi kota ku ri vona va hakele Facebook wani va ta amutini va ta ku ri mali leyi ni nga hakela Facebook a swi wa yi nga vuyi na maswisanyana ni se ku tekela n'wana amulweni na ni i daylight robbery sweswo swi vuriwa daylight robbery mara loko ri ku swi vula daylight robbery ene n'wina se a mi tiyimiselanga ku va na kurhula a swi ni khoma kahle na n'wana wa mina swi ni khoma kahle na leswona a ni kahle na n'wana a nga kahle hi yo mhaka loko mi sungula ku vulavula ni mi vutise xivutiso ku a mi lava ku ndleka yini a ni lava ta ku ri mhaka leyi ya amahlweni ku ta ku ri loko ri ku ri sweswo hi nga tshami ku nampundzu hi pfuka ya police station hi ya yi hlamusela hi kota ku pfula case hi ta kota ku tlhela hi kuma na receipt liya na ku tiva ku ta ku ri va yi hakele ka mani receipt buku na liya ya vona hi January hi la ku kuma na xilipi na la a nga tlha a xi sayina ku ta ku ri ni sayinile na ku ta ku ri mi ni nyike mali ya swona so mali hi hoxi nkwameni moya mina u ta endla ni ngo ni kuma sweswo mara mi se swi yini tikhale mu swilo leswi ndekini hikokwalaho ka yena mi nga swi a moyeni wa mina a swi se hindza swa ha ri kona mbilwini ni kombela mativa ni kombela ku hindza a hindleni so ni kombela mi khoma tani ni muhumelerisi wa mina ta teka nambara ya n'wina then ni ta mi fonela mina loko ni huma la mani lavi swi swa madzolonga buti wa mina a ni swi rhandzi ta mi fonela mina loko ni huma la ntirhweni lowuwani hi vona ku hi nga yi lunghisa njhani buti wa mina khesi inkomo buti wa mina ayi madzolonga ma kahle man ku nga va ku ndleke xihoxo swi nga ndleka a hi hundzeni man a hi hundzeni a hi hundzeni ta ringeta ku va fonela ni ringeta ku kombelela mudyondzisi luya ku rivaleriwa na swi tiva ku swi nga endleka a nga swi lavi na hi mudyondzisi walowo ku kombeleriwa ku rivaleriwa swi na mhaka kambe loko munhu a kha endla leswi nga lulama a swi onhi nchumu ni ta n'wi kombelela ku rivaleriwa swi nga ndla nga swi lavi a ni van'wani va vula wa ni kombela ku rivaleriwa a wu rhume mani ni voni n'wana kha ku yesu a rhume mani ku a ya fela swidyoho swa hina ni n'wi vonini kun'wana kwala a rhume mani me a nga ri kata ya se na mina ni ta ringeta kako leswi mina ni kondetelaka swona tanihi mudyondzisi ni mudyondzisi me hi maphepha i ku a hi veni na vuxaka lebyinene exikarhi ka hina tanihi vadyondzisi na vatswari na vana va hina hikuva vana lava va vana va hina tanihi vadyondzisi loko hi ri xikolweni va va vana va vatswari va vona lava nga va tisa xikolweni hi ndlela yaleyo ma va mhaka ko a hi tweni n'wanga misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini ivi hi languta timhaka leti ti nga kona namuntlha timhaka ta van'watipolitiki kumbe mavandla ya tipolitiki lava kumaka timali na timhaka leti ta ku tekeriwa timali ka vadyuhari na vanhu lava holaka mudende va kha va nga swi tivi kumbexana na n'wima swi tiva kwala mi nga kona nomboro yale ya ntolovelo kambe sweswi a yeni ka sesilili va hi byela ku manga ya awara yin'we ya ta va yimise ku yini ya sesilili eka Afrika wa vulavula ngoma swa pfumeleriwa ku yibiwa apurasini leri ri nga private manitwa ri nga va ri ri kusuhana muganga wa hosi Khalanga mara loko ri ku na purasi ra private ka ndhawu yaleyo swa pfumeleriwa as long as n'winyi wa purasi leriya a ri na title deed a yi yisa kwele ka PICC a ku mina ni kume mpfumelelo ka n'winyi wa misava leyi ku nga private land ni ta ku bangoma anti ku manager loyi i hosi oro yena hi yexe swa ndleka a ri hosi va rami kuma ku i kota ku va mayini hi yexe ti details ta so a ti fiki ka MEC ti va ti tirhiwa hi lava PICC mara na swi tiva ku lava ATL va tise memorandum le ofisini tolo so ni kombele ofisi ya mina ku lava tinhlamulo ka lava PICC ku ta va nyika tinhlamulo tete palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula
sweswo mingisero mgaralo na FM 16 minutes ntsena ku awara ya 12 nongona ko Africa wo vulavula la heleka mganalo na FM n'wina mi nga hlangana na xiyimo lexi xa ku va timali ti kokiwa mi kha mi nga swi tivi hi ta ringeta ku la ta twa ku loko mi hlangane na swona ku endleke yini n'we mi nga hlangana na swona swiyimo swa n'wa swi ri njhani hina va SASSA la se ha ku rhamba leswaku na n'we va xiphemu xa nongonoko lowu u nga va u kha hi bela riqingho ka 0860002543 hi ndlela leyi swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku hi fambisa ku yini ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo 0860002543 swi ta hi pfuna ku va hi kota ku twa ku we u ri yini kambe a hi amukeleni tatana Tsundzuka Records wena i regional manager kusuka ka the South African Social Security Agency SASSA lava va angala Limpopo Records nhleka Kalanga na vayingisile va Munghana Lonene a hi masunguleni Records ku tanihi hi SASSA xirilo lexi va yingiseri va ri la ku xo xa leswaku va tekeriwa timali va kha van'wani va hehla leswaku va tekeriwa va kha va nga ti tivi timali letiwani ma hlangana na swona swivilelo swa muxaka walowo tanihi SASSA na swona loko mi hlangana na swona mi kuma ku endleke yini ya inkomo hansi kumbe mi nga se hlamula xivutiso xexo mi nge ni rhanga hi ku lulamisa laha mi nge teni regional manager ya SASSA la Limpopo mina ni general manager wa timali ta la Limpopo so regional executive manager i hosi ya mina kumbe boss ya mina hayi amfane mvemu kwa i receive ni yakwele Mja ku hlongoriwa inkomo Records akhes nene ni nga tlhela ni vula ni ku namuntlha leswi a ni ri na xifaniso xa leswi a mi kha mi vulavurisa xiswona leswi mi nga mbarisa xiswona tanihileswi vafana yi tlangaka namuntlha na me ni mbarise sweswi na n'we mi nga mbarisa swona muhasi hi mbale to match leswaku loko munhu o va nga mbarisangi swona leswi swa mina n'wina a hi wala tikweni hayi ma-Afrika-Dzonga xi dya loyi hileswaku loko ku ve leswiya swi endliwaka hi lava van'wani va swi endlaka a swi ri nawini namuntlha a swi ta olova ku hasa hi swi vona ku vo hi lava se a na ha swi le nawini se hi nge vulavuli hi swona kambe hambi swi ri tani a hi ngenini liya ka n'wina laha mi pfuna swisiwana swa swisiwana kambe loko swisiwana swa swisiwana swi fika la se sungula ku rila heyi yi va yin'wani mhaka yes hayi na khensa muhaxi ende ha swi amukela ku va mi nyike nkarhi ku hi ta la moyeni hi kota ku basisa na ku va hi dyondzisa vaakatiko va Afrika-Dzonga ku ri leswi swi nga ku humeleleni swi tisa ku yini ende hi nga swi siverisa ku yini mara mi nge ni rhanga ni hlamusela ku ri SASSA tanihi ndzawulo leswi hi swi endlaku hina a hi na vuxaka na ku nga va khampani ya ndzindzakhombo kumbe ya swo lahla la tikweni hi hava vuxaka byebyo mi nge ni sungula kwalaho xa vumbirhi hina a hi pfumeleriwi kumbe a hi na matimba ya ku hi nga kokela munhu ka muholo wa yena kumbe ka mali leya mpfuneto loyi hi hakelaku vanhu lava ku pfumala ku ri hava mpfumelelo wa yena n'winyi wa mali leyi hi n'wi hakelaka hi xa vumbirhi xexo xa vunharhu hina tanihi ndzawulo hi ku ya hi nawu a hi pfumeleriwi ku va hi nga koka ka midende leyi hi humesaku hi hakela vanhu lava va hi va nyikaku mali leyi ya mpfuneto hi koka ku hundza xa vukhume xa muholo lowu kumbe ka midende lowu hi va nyikaku wona hi ku ya hi nawu so mi ta tsundzuka mahaxi sweswi ku na vanhu lava va kumaku mali ya vona ka tibank ti ta ku hambanana so lava va ya kuma mali liya le ka midende ya vona ku ri vanhu va kokeriwa yini na la swi hundzaku na xa vukhume lexi hina a hi pfumeleriwile ku ri hi nga xi koka ka midende wa vona kwalano i mhaka ya bank na n'winyi wa account ya kwalomu a bank a nga kona
so leswi swi taku ka hina muhashi i ku na vanhu lava va fambaka va ndla vuxisi lava fambaka va ku vona va tirha na hina tanihi SASSA so vanhu va hina hi mhaka ku ri va ri vulnerable va fika va nyika na mapasi ya vona kasi loko va teka tinambara leta ta mapasi hi kona lava tekaku va ya va kokela mali ya vona a ti-bank lava bankaku kona hi laha namuntlha hi vona ku vanhu vo tala va nga ku rileni hi mhaka ku ri vuxisi byi tele muhaxi ende kun'wani mi kuma ku ri va tirhisana vanhu lava va tikhampani ta tindzindzakhombo kumbe swa swo lahla va tirhisa vanhu lava va nga ematikweni kwalaha va tshamaka kona ende vanhu lava hi mhaka ku va tshemba varhangeri lava va va ri kona kwalaha tikweni hikuva va tirhisana na vona hi ku swi nga endleka kumbe munhu yaloye va n'wi nyika commission yo karhi ku va a tise vanhu vo karhi ku va kota ku va kokela midende so hikuva va nyika tinambara ta vona ta pasi hi laha va tikumaku va karhi va kokeriwa mali va kha va nga swi tivi mara hambiswiritano loko swi ndlise sweswo muhaxi hina tanihi ndzawulo ha swi kota ku va hi va pfuna vanhu lava ku ri va ta ka hina va fika va ku mina mali kumbe records yi khomeni kwalano hi ku mhaka leyo ku pfuna yi na nkoka ngopfu kambe a ni lavi ku ni mikavanyeta imani sungula no hundza mavhengele lawa sweswo mingisero Munghana Lonene FM hina hi ri laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona a hi amukeleni nakambe records hi ku zavazava rila kumbexani xiphemu lexi mi taku na xo a va xi tivi se loko va kha va tekeriwa timali ku endleka yini ya muhaxi leswi va faneleke va endla swona xa ku sungula hi va hi kha hi tekela nhlokweni ku vanhu lava va kumaka mali leya mpfuneto i vanhu lava van'wani va nga vadyuhari van'wani na ku tsala na ku taya a va swi koti mara ka lava va kotaku na ku tirhisa foni va nga kota ku rhumela hungu hi foni yi kona hi yo ndlela yo sungula leyi va nga yi tirhisaku lava nga rhumelaku mahungu lama endzeni ka wona va nga ta va tsale tinambara ta vona ta pasi ivi va tsala na ku i khampani yini leyi va kokelaku mudende kumbe mali so nambara leyi va faneleke va rhumela mahungu malama ka yona hi leyi muhaxi i 34548 ni nga yingeta futhi it's 34548 laha hi lava va nga kotaku ku rhumela mahungu hi leswi hi swi vitanaku short message service kumbe SMS then ka lava va nga swi kotiki ku va nga rhumelaku message va ta a ti-ofisini ta hina hi kota ku va hi va pfuna mara muhaxi mi nge ni vula ku na swilo swimbirhi ka mhaka yaleya ku kokeriwa mali vanhu va leyi va yi vonaka ku na ku va munhu a nga swi tivi ku ri i joyinisiwe swo karhi leswi swi nga ta lava ku n'wi kokela ku va ku ri na lava va nga joyina ivi mara kwala ndleleni va hela va vona ku ri a va ha yi lavi policy ya leyi va nga na yona leyi nga ku va kokeleni so loko munhu a nga swi tivi a lo joyinisiwa a nga swi tivi hi swi vitana hi leswa va ri i district so kwalani muhaxi loko a swi tsarise sweswo ku ri yena a nga tivi nchumu hi swilo leswi hi laha na mali ya ku leyi va ku yi susiwile va kota ku va yi vuyisela ndzhaku hi ku munhu loyi i va a nga swi tivi ku i kokeriwe mali mara ka loyi a va ku a ri na a joyinile i lo tsandzeka ku o ka a nga ha yi lavi policy yaleyo hi leswi hi swi vitanaka cancellation kumbe ku yimisa ku kokeriwa loko a ka mudende so loko munhu a khansela muhaxi loko a khansela a ku na mali leyi vuyiseriwaka endzhaku swi to endla ku ri ku ya mahlweni mali liya yi nga ha kokiwi mara mi nge ni tlheli vula ku yimisa ku kokeriwa mali a swi khanseli policy muhaxi so munhu i fanele a tlhe a va a hala ka hina mi nga ta hi yimisa ku kokeriwa mali liyani
mara sweswo swi va swi nga vuli ku policy yi khanseriwile so i fane a tlhe a ya ka vanhu valava va n'wi kokelaku kumbe valava a policy leyi yi humaka ka vona ku a khansela ku ri yi nga tlhe yi ringeta futhi ku la ku koka hi ku loko hina hi khansele ku kokeriwa yi nga tlhe yi ringeta ka n'hweti leyi taka ku lava ku koka ku na mali na so mara loko munhu a khansele kunene then yi nge he tlhe yi ringeta ku la ku koka mara as ni vurini ku loko ku ri ku munhu a nga yi tivi at all hi va hi ri na laha tifomo leti va kombaka ku ri va joyine kona policy hi kota ku vona ku ri hi mpelampela a hi yena munhu loyi a nga nyika mpfumelelo ka khampani yaliya ya ndzindzakhombo kumbe ya leswo lahla loyi a nga komba ku ri mina na swi lava ku joyina swilo leswi ivi a tlha sayini loko ku ri ku hi nge vulavisisi hi swi vona ku hi mpela munhu loyi va lo n'wi ndla hi vuxisi hi ko laha munhu a kumaka mali leyi va nga yi koka hinkwayo yi vuyela ka yena maxi kuve mali leyi vanhu lava yi kumaka a ku na milawu tanihi hi SASSA amina tanihi xiyenge amina milawu leyi fambisaka mpfumelelo wa n'wina wa ti-debit order hi marito man'wani ku ku na ti-debit order to karhi leti mi nge letiwani tanihi SASSA mi nga pfumela ku na leti n'wina tanihi SASSA mi nga vulaka ku leti a hi pfumeli kumbe yin'wana na yin'wana debit order loko yi ta loko ku ve yi komba ku n'winyi wa yona u nyike mpfumelelo mi ta yi process ya leswi hi nga xin'wana na xin'wana muhaxi kumbe khalanga lexi hi talaku ku xi process ko tala hi sweswi swa ndzindzakhombo na leswi swa ku lahla hi swo leswi hi talaku ku swi processa leswi swa ku xava airtime na ku ya munhu a xava pfula account a lava ku xava swimbalo ka mashopo yaleyo ku xavisa swimbalo sweswo a hi swi process ya so mara leswi a ni zama ku swi kombisa ku sunguleni ku na mali leyi language leyi mina ngo hi nga kota ku twisisana kahle ku na leswi hi nge i stop order leswi ka mali leyi hina tanihi SASSA loko hi susa hi yisa ka account ya Khalanga for example hi swi tivaka ku ri a hi fanelangi hi koka mali ya ku ringana ya ku hundza xa vukhume xa mali leyi n'wina mi fanele ku mi yi kuma sweswo ku na nawu leswi swi vitana regulation 29 ka Social Assistance Act mara nghozi ya kona Khalanga i mhaka ya ku ri sweswi vanhu vo tala lava va koka kumbe va kokeriwa ku mali a va kokeriwi mali ya kusuka ka SASSA ku ya ka account ka bank account hi leyi yi fane ku loko se yi ri ka account ya beneficiary yaleyo hi laha se mali yi kokiwaka kona ende kwalano hina hi va hi nga swi tivi ku le ku kokiweni ka mali yo karhi hi mani ka account hi ku leswi humelelaka ka account hina se hi va hi nga koti ku swi vona ku ri ku humeleleni ka yini ka account hikwalaho nawu se wu fika ku wu hi tsandza hina tanihi SASSA ku a hi swi koti ku va hi lawula ku ri ku humelela yini ka leswi swi nga ka account ya wena mara leswi hi nga na vulawuri hi swona i mali leyi sukaka ka SASSA ku ya ka account mara kusuka ka account sweswo kwalano hi laha hi pfumalaka vulawuri kana leswi vulaka va ta vanhu kwalano rikhotso va fika eyi mina akhawunti ya bangi ya mina le ni holaka kona kumbe kwele ni holaka kona ni kuma mali ya mi kha yi xota ivi n'wina mukhoyi SASSA yi hakele mali leyi ka akhawunti ya wena hi swona muhaxi mara sweswo a swi vuli ku a hi va pfuni hi mhaka ku ri vanhu lava i vanhu va hina ende hi twisisa xiyimo lexi va nga ka xona hi ku loko va ze va kuma mali leyi ya mpfuneto swi komba ku ri va swerile so leswi swi endlaku ha va kota ku va pfuna ku va kota ku yimisa ku kokeriwa loku ka mali hikuva hi yisa le va va ku va yise kona ku ri kokani mali ya so ta vanhu lava va ti-beneficiary leti 0860002543 ni lava ta ku mi nga ha vuyi mi ta ni vutisa swivutiso swo karhi mayelana na timhaka leti ti nge le ku endlekeni mali ya n'wina ya mpfuneto mi nga ha vuyi se ni nga mi nyika nkarhi wa ku mi nghena loko ku ri ku a mi ngheni ni chucha rikhotso se ya mahlweni ni nga mi nyika nkarhi wa ku mi nghena hi le ka 0860002543 na ku swivutiso swa kona swi fanele swi va swi ri swivutiso swo vupfa ma swi tiva musiku laha hina
a hi pfumeli swo vanhu va tsakisa hi ku va twele moyeni a hi lavi swona sweswo hina hi lava vanhu lava vutisaka va twala ku swilo leswi va vutisaka swa va vava ma vo mhaka ko 0860 002543 nta ri teka riqingho rero yimani kandiela vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani a hi tekeni mingiselo lowo sungula ri khotsa mo miyerisa sweswo hi twa ku lava nge le ku vutiseni va ri yini mi kha mi tsala hansi ta ringeta ku teka lava nga koho hi xihatla ku hinkwavo va kota ku helela a hi tekeni lowo sungula nhlekani Aye, Butet, Mphoke. bota mina hi pfukele minjhani Mphoke ka n'wena miyeno wa n'wina kwalano. Tatana ri khotsa ni kombela ku va ni twa ka xivutiso lexi ni ze ni kuma statement check ya mina ni kuma salary ni kuma anniversary mali leyi va nga yi koka aka tax ya mina a yi tlula leyi ni nga famba na yo akaya loko ni vutisa HR mi lahlekile bot ni twe va vula leswaku a va koki tax ya ku munhu a famba na mali yitsongo akaya mi lahlekile la a hi va SARS la i va SASSA right sorry ni ngene ndhawu ya wrong inkompa me o lero hi marito man'wana mi lavela va SARS ne ta va lava na mitwa hi ku na ku fumela for vona na mitwa ku vatshwa en'wana manda aya mkeleni n'wana lo nhleka Hayi Mpfukele. Mpfukele ngoko. Mpfukele. Namukela na va ka SASSA xivutiso xa mina i ku na lava vo va nghena a switandini va kuma vakhegula lava holaka grant va fika va va tsarisa ku nga ri na munhu un'wanyana so mi kuma ku loko n'hweti yi hela ya kokiwa mali ende mi kuma ku loko mi cheka malembe ya munhu yaloye i 70 plus so yaleyo hi ndisa ku yini swa qualify ku munhu a nga fika a roba mukhegula a tsarisa munhu la nga na 70 plus kumbe mukhalabye ibe mali tlhe ya kokiwa na swi va swi ri nawini sweswo na a hi sunguriseni hi twala yi kokiwa kwi aka bank account kumbe yi kokiwa ka SASSA vona loko va nghena hi mimiti veri i va ka SASSA na statement swa vona swi kumeka swi nga vi hi ndlela yaleyo aka community ya ka hina tiyani swi ndlekile kambirhi ni vula ku loko swi ndleka mali yi kokiwa ka account ya mukhegulu le ka lava hola kona posweni kumbe yi ta yi kokiwile loko yi nga se nghena ka account yi ta yi kokiwile yi nga se nghena okay ya xivutiso xa kahle xexo mani hi twa ku rikhotso va ri yini bera ku na un'wana okay a hi yeneni ka un'wana nhleka papa Mpfukele Butet. na vala n'wina mi ri yini mina Dingani Mantazi la Zambia. La kuna liya ya hi hola ka 350 liya va ve yi tsema ndzhaka va yi tseme lembe na 4 months. Se ni la ta tiva ku ri liya a yi ri ndzhaku yi lunghisile tolo. Va fike va lava xinhlokwana va ki xinhlokwana. Se ni la ku tiva ku ri liya le ndzhaku ya ta koteka ku ri vuya back na. but arredi i vanhu tatwa ku ri kotso va hlamula sweswo na a hi nga ri swona leswi hi vulavulaka hi swona kambe na swi twisisa ku n'wina mi lo teka xiboho xa ku sweswi va nga va ka SASSA swantswa ni nghena na mina ni vhe ni vutisa leswa mina i mani hi twa ku va ta hlamula va ku yini papa inkomo a swi komba ku nga ri na van'wana rikhotso minkarhi ya ku tala ka nongonoko lowuwani a hi tali ku hi vulavula na vatukulu va vo vanhu na vona swi vula ku a va se va byela vakokwana va vona lava hi vulavulaka na vona kambe swona ha swi twa swi kha swi vulavuriwa ku swi le ku endlekeni ku vakokwana lava le ku tekeriweni timali se loko mi ta mi yingiselela vambirhi bona ke mi ri yini loko mi kha mi ringeta ku va pfuna rikhotso ya na khensa kalanga xa ku sungula leswi xa vanhu lava va fambaka va ka miyingiselo wa ku huma tiyani i ku muhaxi vanhu lava va nga na vuxisi laha tikweni ra hina byi tele na ku kanganyisana
So mara hina matirhelo ma hina tanihi SASSA i ku loko hi ya ka tindhawu ta le matikoxikaya a hi famba hi miti Khalanga. And then lava ku vayingiseri va swi twisisa kahle leswi ni swi vulaka. Ku nga ta munhu wihi na wihi a ta a ku i tirha ka SASSA loko o za a mi tela mutini a va vhele va swi tiva ku munhu yaloye wa hemba a nga tirhi ka SASSA. Hina loko hina leswi hi swi vitanaka ti-outreach events kumbe ku ya hi yisa vukorhokeri ematikweni lama ku nga ti-office ta hina to ka ti nga ri kusuhani na vona ku hi ya hi ya va dyondzisa ku matirhelo ma hina ma tirha njhani. Ende loko hi ya ka tindhawu teto hi ya hi tirha na vanhu va vuhosi ku ri ku va vona lava va tiyisisaka ku ri swilo leswi hi mpela i swilo swa mfumo, i swilo leswi a swi na vuxisi eka swona. Na loko hi ta hi timovha ta SASSA leti ti va ku ti brandiwile ku i movha ya SASSA. Kwalano mi nge ze mi ti vutisa ku kumbe mi lava ku xisiwa kumbe njhani. Mara loko munhu o za a ta mutini a famba hi muti na ximutani velani mi swi tiva ku ri munhu yaloye a hi wa SASSA a nga yimeli yini. So ka lexi xa vumbirhi xa 370 leyi yingiseri a nge ti a yi yimisiwile ni ngo va ni nga swi tivi ku a yi yimisiwe hi yini mara ni nge ni hlamusela ku ri hi kanyingi mali leyi ya 370 leyi nga duma ku 350 mara sweswi 370. So loko ko tshika ka bank account ya wena ku nghena mali yo karhi a yi ri 624 loko ko tshika ku nghene mali ya ku hundza 624 ka account ya wena for n'hweti yaleyo SASSA a yi ti byela ku ri swi ri wena a wu na xidingo xa mali leyi ya 370 ku i na yona mali. So kwalano a wu nge yi kumi for n'hweti yaleyo hikuva hi kha hi tekela nhlokweni ku swa endleka ka n'hweti yo karhi i tikuma i kume mali mara ka n'hweti leyi landzelaka mi kuma ku ri mali leyi i nga yi kuma ka n'hweti leyi nga hela a ya ha ri kona. So kwalano yi va tlhela yi kuma ku ya mahlweni. So a ni sure ngopfu ku ri leswi a swi yimise 370 ya papa lawa a ku ri ngopfu yini. Loko ku ri ku a ku ri mhaka ya ku a ku nghene mali ka account ya vona laha ku nghena ku 370 kona ivi yi fika yi kuma ku na mali ya ku hundza that 624 swi ta vula ku ri a va nga qualify for n'hweti yaleyo kumbe va nga pfumeleleki ku va kuma mali leyi ya mpfuneto ya 370 for n'hweti yaleyo. So a ku na mali leyi va nga ta tlhela va yi kuma futhe ku ya mahlweni hi ku for n'hweti yaleyo a va nga qualify. Va ni nghenisa lavawani hi minute Records inhlekani mi amukeri hayi Khalanga mpfukini mina minute mi ri yin'we leswi swa SASSA swa ku vanhu va kokeriwa mali hi tindzindzakhombo to karhi ku na leswi swa mi kuma ku mehe sontra ka khampani yo karhi se va ni byela ku loko u nga richangi target ya ku tarisa vanhu va so a wu nge koti ku tikuma ola salary ya so. Se dasa kuma ku vanhu va ku tala va famba hi miti va kuma vakhegula lava va hembela va byela swo karhi. Se lexi ni rhandzaka ku xi tsundzuxa i ku vantshwa lava nga koho va nge le makaya na vakhegula a va rhandzi ku tsundzuxa vakokwani va hina ku loko munhu a ta hi nga ri kona mi nga pfumeli ku a mi tsarisi kumbe ni tirhini ka swilo leswi nkarhi wo leha na mehe a ni hemba ngopfu loko ni wu lava mali ma swi vona ni tlhela ni va byela ku a mi nge kokeli nchumu ko va ku va mi ri koko loko fika ku humela swin'wanyana mi kota ku va mi sapota ma swi vona fambani mingisi fambani hina hi lava vanhu vo tshova nawu la fambani mingisi a no ringeta ku tsundzuxa nimitwile makwavo nimitwile a hi tseleni Records mi tshama kwihi ya muhaxi leswi ni nga ta swi hetisa hi ku swi vula kumbe ni nga ta ka ni nga fambi ni nga swi vulangi leswi i ku ka vanhu va hina maAfrika-Dzonga hi nga niki munhu tinambara ta hina ta pasi loko o ta amutini a ku i la ku mi joyinisa hambi a nga ku a va nge mi kokeli nchumu mara hi nga n'wi niki tinambara ta pasi hi ku hi swo leswi hi nghenisaka khombyeni muhaxi. So hi swo leswi ni nga swi vulaka ku ri hambi i mani kumbe i mani va nga ta va mi hembela va ku SASSA veteri va lava ku mi ngetelela mali loko o za a ta mutini
vhela mi swi tiva ku swilo sweswo a hi ntiyiso ende va nga va nyiki tinambara ta pasi. Nemetele records nkesel swinene u visi hlayisekani ku diya ku engeta. Inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i nkulukumba Tsundzuka Rikhotso lava va nga general manager lava va langutaka timhaka ta swa timali a kha hi bula na vona ka nhlekani lowu va hi fikisaka awara ya n'we henhla ka nhloko swi yisa twi ka sesi Lilian Hlabangwani na mahungu ya misava ya awara ya n'we loko hi vuya hi bula na va Independent Electoral Commission. Sesi nhlekani. What do you say? It's a really good ball. It's Shabalala. Goal! Bafana! Munghana Lonene FM uta kutisela mphikizano wa bola ya misava twi a hi tiphini kun'we. eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu Kuya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela ukayelele eka Afrika wa vulavula ngoma swa pfumeleriwa ku yibiwa aprasini leri ri nga private manito ri nga va ri kusuhana muganga wa hosi Khalanga mara loko ri kuna prasi ra private ka ndhawu yaleyo swa pfumeleriwa as long as n'winyi wa prasi leriya a ri na title deed a yi yisa kwele ka PICC a ku mina ni kume mpfumelelo ka n'winyi wa misava leyi ku nga private land ni ta ku bangoma anti ku manager lo i hosi oro yena hi yexe swa ndleka a ri hosi va rami kuma ku i kota ku va mayini hi yexe ti details ta so a ti fiki ka MEC ti va ti tirhiwa hi lava PICC mara na swi tiva ku lava ATL va tise memorandum le ofisini tolo so ni kombele ofisi ya mina ku lava tinhlamulo ka lava PICC ku ta va nyika tinhlamulo tele Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ukayelele eka Afrika wa vulavula kambe sweswi a hi jambajambeni nongonoko lowu nhlokomhaka leyi mi yi tisi khalanga loko no leha ka tibuku ta mi leti ni tsalaka tona ni ka tinhlokomhaka ta n'wina yi tshama swo boha yi tshama yi khe yi vuya hi ku hi leswi hi nga langutana na swona masiku hinkwawo mi swi tiva kahle ku vhiki leri taku mavhiki manharhu mi nge se hela ku ta va ku manyukutiwa na ya vuhosi kwala phakati ku ta va ku manyukutiwa na ya mapatu kwala xikarhi mina ni kwa nkarhi wun'wani khalanga so ri ku vula leswi ku mina hambi no famba namuntlha a ni ri va ni hetisa a ni swi tivi ku ni nga alela yini ku fa hi ku a ni luzi nchumu loko i pfula TV ve un'wana hala Cleveland i ya yayarheli vanhu va 12 mina mananu Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Eleka Munghana Lonene FM Magombandlela inongo timinete ntsena kuphela awara ya 13 nokona ku Afrika wa vulavula eleka Munghana Lonene FM Magombandlela la ku bula na Matsovane nkoko lava va sukaka ka Independent Electoral Commission tanihi political hi murhangeri eka timhaka ta ku seketela ka mabandla ya tipolitiki hi swa timali hi ndlela yeleyo hi vo hi lavaka ku va hi bula na vona nhlekani lowu va hi nyika xifaniso xa ku kahle va vilerisa hi yini hi timhaka ta 30 wa mamiliyoni ya tirhandi leyi nga nyikiwa va Rise Mzansi leyi yi nga hetelela yi tikuma se yi kha ku vulavuriwa ngopfu hi yona amahungwini va nge ri a va vuli ku va Rise Mzansi va hoxile kambe va vula ntsene ku ri ka ha ri na vulasisi byo karhi lebyi byi fanelaka ku va byi endliwa hi ndlela yoyoleyo i mhaka yaleyo leyi ku lavaka ku va ku landzeleriwa yona loko hi ta vutisa va Independent Electoral Commission hi ndlela yeleyo imani hi ringeta ku va hi bula na vona hi ku hina hi ri leswi laha ni lava ku ya kona a ku yekangi kambe ni ta ringeta nakambe ku hina hi tala la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona ente yesu mikisera Munghana Lonene FM a va landeni hi kota ku twa ku va ri yini vona tani IEC hi timhaka ta 30 wa mamiliyoni ya tirhandi lama khumbaka va Rise Mzansi hi ndlela leyi murhangeri kusuka eka Independent Electoral Commission i nkulukumba Matsovane Nkoko a hi amukeleni Mr. Nkoko, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Nhleka Good afternoon, my good sir. How are you? Mfugile.
Epfukile ngobona. I understand that as the Independent Electoral Commission, you are saying with regard to the issue of Rise Mzansi, that it's not like they have done something wrong, but you need more information. Maybe give us context of where your concern is arising from. Okay, sir. No, good afternoon once again. The matter of Rise Mzansi, as we are saying, we are not saying we have done something wrong altogether. However, the issue is Rise Mzansi received donations from a particular donor, which then reached the maximum limit of the donations that they could receive from one donor. At the time, it was 15 million rand. Over and above that, Rise Mzansi then received amounts that added up to 35 million or more in what was called a loan. And there were conditions of that loan repayment and so forth and so forth. Now, come this year with the with the limits now extended to 30 million rand, those loans were then converted to a donation. Like I'm saying, it was a number of loans which added up to 35 million or more. Now, we would like to just find out from Rise Mzansi which ones of those loans have been converted into a donation and what are the new terms and conditions for the remaining amount beyond the amount that has been converted into a donation. Those are really the issues that we want to establish with them. At the time of us publishing this information, such information was not made available to us, and it's an area that we would like to establish. So even now as we speak, that such information has not yet been furnished to you as the organization? It hasn't. However, we have agreed to have a meeting wherein we'll go through each one of the amounts, each one of the loans that they were received, and then get a clear understanding of which aspect of this it is. We have requested that meeting with them. They have indicated that they are interested in meeting, but you can imagine that the election machinery has begun, so they must be very busy with other items. So we are waiting on them to have that engagement. And how is it of your concern as an organization when they have said, okay, we had it as a loan, but now, because I was reading the political party statement here, they were saying they reached a state where they were unable to pay it, and then it had to be converted to be a donation. And at the same time, the threshold of donation has since been increased from 15 to 30. Why is it a problem? You see, there's a provision in the Act that says any attempt to circumvent the provisions of the Act is a criminal offense or is an offense of sorts. Now, it is upon us, it's incumbent on us as the Electoral Commission to make sure that there is no circumvention of the Act. Now, if someone extends a loan to a political party and is considered a loan, but then later on it gets converted into a donation, it's possible that in some instances, and I'm not saying this is the case here, yes, I'm saying it may happen that in some cases, even right at the beginning when this loan was extended, it was really meant not to be a loan, but it was a donation. But because we had reached the limit, we will just call it a loan for expediency. So it's really upon us to establish that there are no attempts to circumvent. Look, the public really relies on us to make sure that there is no circumvention of the legislation. So we need to satisfy ourselves and therefore be able to satisfy the nation that there was no underhanded attempts here to hide that which should otherwise have been a donation above the limit. Now it's being called a donation and so forth. So it's really for us to be able to make sure that all the boxes are ticked, that the I's are dotted, the T's are crossed over this issue.
So does it mean, Mr. Nkoko, that PPFA, for example, does allow for political party to have loans, and if it does, it is under certain terms and conditions? Yes, definitely. Political parties can take loans. Now, the conditions are that those loans must be on pure commercial terms. What does this mean? If the prevailing interest rate, like we are sitting currently, I think we are sitting on 10.5%, if a political party were to get a loan from a bank, from whoever gives it a loan, and they give them at preferential rate, say they give them at 10% instead of 10.5%, that 0.5% should then be declared as a donation. Those are the regulations as provided for in the legislation. Hence, it's very important for us to understand each loan on its conditions, and even when it is converted, it must be demonstrated how much of it was paid off against the terms of and conditions that were provided, and how much of it was still due. So which of the interest has been written off, and all of that information. That's what we're interested in. Even though I don't want us to go into details with regard to your exchanges as the IEC with the party in question, but however, those discussions have since enacted people to start talking about consistency or lack thereof in terms of scrutinizing how political organizations and the party are being funded. Do you sometimes as IEC feel pressured in how you see to it that the PPFA is enforced, such that you feel maybe people who are saying no, there is no consistency could be right? Absolutely not. We remain very consistent in our application of the law in this regard. We are very consistent. There are multiple political parties to whom we send directives for them to explain certain of their behaviors. And in reality, our partners in this publicity and transparency responsibility, and I'm talking about media here, sometimes they pick on a particular issue, and it's how the media then deals with the issue that then looks like there is pressure or there is focus on a particular political party. However, if you look at our statements consistently over the years, we do highlight where there are certain gray areas that we must follow up. And we can go as far back as 2022 when we started publishing these statements. We do highlight that in such and such an area with such and such a political party, there is an area that we are still investigating further. So it's not pressure at all. It's us being consistent in the application of the law. Now, as we conclude, Mr. Nkoko, I'm looking at a situation where since the enactment of the Act, what kind of picture are you seeing as IEC in terms of disclosures? Because some are even saying people are doing things to the left but disclose only to the right. Are you able to dig deep to say, Party X, is it disclosing adequately, or they are hiding funds, such issues like those? Yeah, look, I'll have you know that, and I think this is also proven or demonstrated in the research that we conduct more regularly. It is demonstrating that the donations that political parties used to receive have now reduced quite significantly because donors do not want to be known. That basically says to us we are doing a great job in terms of publicizing. Many of the political parties, even in direct engagement in various political liaison committee meetings, they will indicate that, this legislation, since it came about, they are seeing lesser and lesser donations because their donors would rather be anonymous, and therefore, because they cannot be anonymous, many of them have resorted to not donate anymore. In fact, you'll also notice that in this particular financial year, I suspect political parties may have in Parliament debated this issue extensively because an amount of 850 million, which is more than twice what political parties used to get on an annual basis from the public purse,
I believe the Minister of Finance is the one that must have felt the pressure to say, because we're no longer getting more donations from the public, you must increase our pairs from the national fiscal. That's the trend that we are seeing. I'm being reminded by my producer here that maybe this question should have been the first question to, and unfortunately, Mr. Koko, I had said with finally, you'll pardon me for that. No worries. The issue of this very act, what was it trying to solve? Why is it important that we as the masses should know that political party X has since received donations from 1, 2, 3, and why does it? Why do we need to have a cap on what is donated to a party? Right. Thank you very much for that question. I think indeed it's a very, very important question that we would like, fellow South Africans to understand. Before this legislation came into effect, political parties would receive donations from just about anybody, internationally, locally, from individuals, big corporations, and so forth and so forth. And they would never have to tell anybody who they are getting money from. Now, there's an English saying that he who pays the piper picks the tune. What that means, therefore, is that then there will be certain people who influence political parties just because they are able to put money into the political parties, so that when the party goes into government, whether at local level, at provincial level, at national level, the policies that they approve, policies that they put in place are in some way favorable to certain individuals or certain corporations and so forth. Now, when this legislation came about, its main effect was to make sure that, it is known who funds which political party, so that when the voters go to the polls, when they go to the elections, they vote knowing that there is a firm relationship between political party A and a particular individual or a particular entity. Now, beyond the elections, if such individual gets more tenders, gets policies that are more, favorable to them, you can see very clear that, okay, there's a relationship here. There's a concept of state capture. We come from the Commission on State Capture and so forth. So it was really to try and deal with those particular issues. Another important aspect is the sovereignty of the South African state. This legislation completely prohibits donation to political parties by foreign governments. You would know that there are governments that are very powerful in the world that may want to influence policies in other countries. I can make example of big economies like the United States, Britain, and so forth and so forth. If, like it used to happen in the past, those governments were allowed to fund politics in this country, you can imagine what would happen, that the sovereignty of our country would be totally at risk because there would be some kind of influence from such government from outside of the country. So now this legislation is intending to cap that, to make sure that the South African state remains sovereign, the South African state is not influenced financially at least by foreign governments or by individuals and so forth, but also to just empower the members of the public so that when they vote knowing sufficiently about, what their party is made of, who it relates with, and so forth and so forth. Mutompe, thank you very much for giving us time to speak to you. We really appreciate it. Lekamus. Thanks. So Mingserom Ganalon FM, but I bulana bona eka Africa wa bula second low kusuka ka commission ya nhlawulo eAfrika Dzonga lava langutanaka na timhaka ta ku nyikiwa ka mavandla ya politiki mali a ku ri tatana Matsovane Nkoko tanihi murhangeri laha va kombise timhaka to tala kusukisela kwele ka yaliya ya Rise Mzansi. Va Rise Mzansi a hi va rhambini ku hayi tana hayi namuntlha va zangi va tlulela mbulavulo lowu va na ku hi va rhamba nkarhi muni ava zangi no lava swi tiva va lovhe va vuni ta va ni ri ka xihahampfhuka mara na swi tisa kumbexani mhaka ya ku va swi tiva ku nongonoko lowu nghena nkarhi muni wu hela nkarhi muni se va wu tiva nkarhi lowuwani kambe a hi va rhambeli ku hi ta bula na vona ku va ta angula ku kahle ku endleka yini
kambe hi ku komisa leswi tatana nkoka va vula swona hi leswi a va kombisa timhaka ta ku ri ku ve na mali leyi nga niketiwa vandla leri ra tipolitiki ya ku ringana kwalomu ya ka 15 wa mamiliyoni ya tirhandi loko va nyikiwe mali liya ku tlhela ku va na 15 wa mamiliyoni ya tirhandi leyi va nge ri leyiwani a ku ri mali liya a ku ri xikweleti hi ndlela yaleyo kambe xikweleti lexiya xi vuye xi cinciwa ivi xi ya va mali yaleyo va ngo nikiwa hi ndlela leyo ku ya murhangeri wa voho lava IOL va kombisa ku a kombise timhaka ta ku yena sweswiwani a swi fanele swi nga ha vulavuriwi hi ku anakeni mali ya nyikelo yi tlakukile kusuka aka 15 wa mamiliyoni ya tirhandi ku ya ka 30 wa mamiliyoni ya tirhandi hi ndlela yaleyo se va nge ri a swi fanele swi nga ha vulavuriwi kambe va commission ya nhlawulo va nge hi ku ya hi nawu luwa wa Political Party Funding Act PPFA va vona swi ri na nkoka ku swi fanele swi tiveka ku milawu na swivangelo na swipimelo leswi a swi vekiwile ka loko va nyikiwa loan liya swa fambisana na leswi nawu lavaka swona ke hi ndlela yaleyo xikongomelo xa ku va koka nawu lowu a ku ri ku lava ku ta simeka kumbe ku pfalela ku nga vi na vanhu lava nga ta nyiketela mavandla timali leswaku va ta kota ku va lawula mavandla walawo swin'wana swa leswaku vulavuriwa hi swona eka nhlekani lowu loko hi kha hi bula na tatana Matsobane Nkoko kusuka ka commission ya nhlawulo ya Afrika-Dzonga kumbexana na wehe u nga hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa na timhaka tihi kumbe tihi leti mi lavaka ku hi bula hi tona hi ku veni a hi vangi na xona xiphemu lexiya tanihileswi a vulavula hi timhaka letiya ta mugayo na marumbu se hi mhaka ku a vulavula hi leswiya swi hetelele swi hi fikiselaka ku hi nga koti ku mi nyika nkarhi wa ku va mi ta na tona timhaka se hi ta twa n'wina kumbe ri yini nomboro hi liya ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 kambe hi nga se ya kule na swo loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu hi la ku bula na muteki wa mahungu wa nhlangano vaxo wa Afrika-Dzonga mani Nhlamulo Mabasa se Nhlamulo va lava ta hi pfuna ku twisisa ku xana timhaka ta ku lavana na loyi a nga nyamalala endzhaku ka nghozi ya movha liya yi nga va koho ku hela ka vhiki le a nambyeni luwa wa tingwenya ku nga va ku ri yini swi fika kwihi va ta va kha va hi pfuna ku twisisa mhaka yaleyo kantswa kumbexana ka n'we mi nga va ku mi nga xi tivi xitori lexiwani va ta tlhela va mi nyika xifaniso xa ku kahlekahle xitori lexi sukela laha swi ndlise leswi swi ndlisa leswiya ivi swi za swi fika laha swi nga hetelela swi fike koho loko ka hi bula na va hi bula hi katsa na ta Bafana loko ni vula hi bula hi katsa na ta Bafana hi twa ku n'we mi langutela yini ka ntlangu lowu wa Bafana mina ni vona ku va ta humelela Bafana namuntlha a swi vangiwi ngopfu hi ku ni mu Afrika-Dzonga kambe swo vangiwa ngopfu hi ku loko ni fananisa matlangelo ya xipano xa Bafana namuntlha na vafana va xipano xa Mexico na swi vona ku va nga humelela loko va nga humeleli ku ngo va leswi na leswiya kambe va nga humelela se i tin'wana ta timhaka leti ni nga tsakela ku na n'we mi nghena ka tona na ha ri na timinete timbirhi ni nga se ka tinhlokomhaka ta mahungu loko mi ri koho ni nga mi teka ka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yaleyo nangona ku eAfrica wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomandlela hi ku haxela wona twi hi Xitsonga xa nhlawulo ku sungula nhlekani lowu sweswo mingisero Munghana Lonene FM 30 minute ntsena ku awara ya 10 ra itweni ku manga misava awara ya 2 ya ta emsekweni loko hi ku hi hafu ku bile awara ya n'wena nhlekani lowu lawan a me hi ko mususa nhungu laya loko mususa nhungu laya yi ta mi byela ku nkarhi mo hi hafu ku bile awara ya 5 nimixo le ku nga na Bafana mavama kako sweswiwa seslil nhlekani ukayelele eka Afrika wa vulavula hi vilerisiwa hi ku ri ku na ngoma leyi lavaka ku biwa eka Khashani ngoma leyiwani yi biwa ku ri ku ndhawu leyi ka Khashani yi wela aka Hosi Tsumeri ku pfumeleriwa ka kona ku pfumeleriwe un'wana va nge i manager Muletsa kwala ka Khashani a ngo va hosi a ngo va nchumu kambe hi nga ali ku a nga va a ri hosi kun'wana kwalomo
so loko hi karhi hi twa ku i hosi mara ndhawu leyi ku vulavuriwaka hi yona i Masalal 722 LT Farm yin'wana yi nga 23 kilometers kusuka ka Khashana se swi hi hlamarisa ku i banjani ngoma amatshan'wini yo aya ba purasini ra ka vona kwale ku nga 23 kilometers ku tlula nambu lowuya mi khuphuka va ritavi mi famba ene na vohosi va tivula a ti peli nambu swa hi vilerisa leswaku swi pasisiwa njhani sweswo okay palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM akomandlela xitsundzuxo i ku xitori lexi landzelaka xi nga vavisa va timbilu letitsongo kumbe vana se swi nga leswi loko hi kha hi yingisela xitori lexi taku na muteki wa mahungu wa nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga se Nhlamulo Mabasa a hi yingiseleni hi kha hi swi tsundzuka swoleswo loko hi ri na vana a ni tivi hi ta endlisa ku yini hi ku na swi tiva ku mi lava ku twa mahungu kambe hungu hi leri se Nhlamulo nhlekani enhlekani Buthete enhlekani eka vayingiseri a khensa swinene mani khale hi nga se twa rito rero mani ene ri hlantswekile ri lo caca a khensa Buthete ku ve na nghozi leyi nga va mahungwini swinene ku hela ka vhiki ivi ku vulavuriwa na ku na un'wani a nga kumekiku endzhaku ka nghozi yeleyo kumbexani hi nyikeni xifaniso xa ku kahle ku endleke yini namuntlha sweswi hi vulavulaka na n'wina xiyimo xi fika kwihi a khensa Buthete nkhensa nkarhi lowu mi nyikeke wona nghozi leyi nga humelela yi humelele kwalomu ka hi ku ya hi maphorisa yi humelele hi mixo wa sonto wa lowu humaka ka woho kwalomu ka awara ya 4 nampundzu hi ku ya vuxokoxoko bya maphorisa va kombisa leswaku vana lavambirhi ka nkarhi wa sweswi lava ku nga tiyisisiwa leswaku va hundzile emisaveni na loyi se hi nge le kweni eka mahlweni ku va laveni a va ri emovheni va huma ka ndhawu yo hungasela eka yoho laha ku nga chayisiwa kwalomu ka awara ya 2 ni mixo walowo wa sonto so loko ku na ndhawu leyi va nga fika ka yoho lava tivaka Mpumalanga loko u hundza eyunivhesiti ya Mpumalanga u karhi u ri loko u lava ku ya ka Magugu kumbe loko u lava ku ya eThekwani South ku na ndhawu leyi ku nga na T junction so a va kotanga ku yima laha ka T junction laha movha u nga fika ku laha nghozi leyi nga humelela kona ku ringana kwalomu ka ni ngo kombisa ni ku 900 meters kusuka laha ka T junction laha va nga va wela endzeni ka nambu lowu vitaniwaka Crocodile River lava va wu tivaka so hi kwalomu hi sonto va sungule ku lava kwalomu ka awara ya 9 na nimixo va sungula ku lava mitsumbu ya vo tanihileswi movha va famba hi wo nga wela ndzeni ka mati kambe hi Mudzenga va ve va kuma lavambirhi lava tivekaka tanihi mavito ya vona va nga paluxiwa ka nkarhi wa sweswi ku tlhela ku kombisiwa leswaku va na kwalomu ka 21 wa malembe ku nga n'wana wa mfana na n'wana wa xisati loyi va nga tiyisisa leswaku va hundze emisaveni kambe ka nkarhi wa sweswi ni ngo eka siku ra namuntlha hi ku namuntlha hi ya ka siku ra vuntlhanu ra vu5 hi karhi hi lavana na ntsumbu lowu nga sala ni ngo ntsumbu tanihileswi maphorisa na ndyangu va tshembaka leswaku a nga va hundze emisaveni hi ya emahlweni na vulavisisi na ti-divers maphorisa ya xifundzankulu xa Mpumalanga va karhi va lava ntsumbu wa loyi a tivekaka tanihi Zinande ku nga loyi a ku munghana wa vona loyi a ri na yena endzeni ka movha sweswi loko karhi vulavula na n'wina hi koho kwala eCrocodile River na ti-divers kumbe lava tirhaka ematini maphorisa ma tirhaka ematini kota ku hlota na ku secha va tirhaka hi timhangu to tanihi leti ni nga kombisa ku movha wu kumekile na cellphone ya yena Zinande loyi lavanaka na yena ka siku ra namuntlha yi kumekile ka masiku lama nga hundza kambe ka nkarhi wa sweswi va ya mahlweni karhi va lavisisa ni nga kombisa ku nambu lowu wa ko eCrocodile River i nambu wun'wana wu nga na tingwenya ku nga na timpfuvu loko hi fika empundzini wa namuntlha va tirhisa swilo leswi va swi vitanaka ti-drones na swikepe leswi va swi tirhisaka kambe swa va tikela nyana kota ku nghena ematini tanihileswi nambu lowu wu nga na tona tingwenya leti na timpfuvu leti kambe sweswi loko tanihileswi nga hlamusela ku hi kokwala nambini nandzeni ve le ku lavisiseni ve le ku laveni ka ntsumbu lowu wu nga sala swi le ku tikeni nyana ku va kota ku secha va tlhela va secha laha matlhelo ka nambu tanihileswi loko u languta leswi nghozi leyi nga va humerisaka hi swona loko ni mi hlamusela ni ku 900 meters i 900 meters suka ka gondzo exikontiri ku ya wela endzeni ka nambu so mi nga imagina ku
movha lowu wu chayise swilo swo tala ivi se wu haha wu ya nghena ndzeni ka mati se swi va hleketelelaka leswaku maybe ntsumbu wa zinando wu nga va wu ri la makhwatini kumbe wu ri ndzeni ka mati kambe va ti-divers loko hi vulavula na Captain Potgieter ku nga ya rhangelaka musecho lowu u hlamusela leswaku va na ku tshemba leswaku a nga va a ri hansi ka mati tanihileswi ku nga na maribye hansi ka mati ku nga na misinya se kambe va ku na ndhawu leyi va nga le ku lavisiseni ka yona hi ri na ku tshemba leswaku va nga ha n'wi kuma kumbe va nga n'wi kumi va tlhele va hlamusela leswaku va swi nyika loko ku humela tinghozi to tani ku ya hi matirhelo ya vona va swi nyika kwalomu ka 4 kumbe 5 wa masiku ku languta ku a nge phaphamali ehenhla ka mati na kambe loko a nga phaphamali va ta ya mahlweni va secha mara swi ta tika ngopfu hi mhaka leswi nga hlamuselaku na timpfuvu na tingwenya endzeni ka mati mara Buchert ni nga hlamusela ku usually ka masiku lama ma nga hundza kumbe ka minkarhi leyi nga hundza loko hi endla switori swo fana na leswi la vanhu va kukulaka hi mati kumbe va sechiwaka kumbe va laviwaka endzeni ka mati ku va ku ri na swilo swo tala leswi va swi langutaka ni nga mi tsundzuxa nyana hi xitorinyana lexi nga humelela hi April laha a hi lava n'wana wa van'wamabindzu eKomatipoort laha hi nga n'wi lava a kukule hi mati kambe endzhaku ka 4 kumbe 5 wa masiku loyi hi n'wi hi kume swin'wana swa swirho swa ye endzeni ka ngwenya leyi a yi ri na swirho swa ye laha na ndyangu va nga tiyisisa leswaku hi mpela hi yena so ka situation leyi hi nga na ka yona laha ka yona ka nkarhi wa sweswi va le ku tshembeni ku nga va hopefully hi nge tlheleli ka situation leyi where maybe tingwenya ti nga va ti endle swin'wanyana so hi ta vona hi swona loko karhi va secha ha ri kwata ni loko va secha hi ta va hi karhi hi update ka ti-socials le ka SABC mahungwini na kwale ka mavonakule loko hi ku ya hi leswi maphorisa va nga ta va karhi va swi kuma hi ku ya mara va hlamusela leswaku va nge yimi musecho lowu and also na family va kote ku ropa in tikhampani leti ti yimelaka kota ku pfuna maphorisa ku kota ku secha Buchert. xiyimo xo tika xexo lexo a na hala ta mi vutisa sweswo swa nambu walowo ku wu dumini hi ku tingwenya leti nga kwalano se ta swi tiva ku na hina se ti nga kota ku hetelela ti famba na hina hi ndlela yaleyo kambe ni kombela ku hundza hi le mavhengeleni hi ta vuya hi hetisa hi ku loko hi hetisela na ta ku loko mi kha mi languta va ndyangu va le ka xiyimo xa njhani nseketelo lowu va nga va va kha va wu kuma i wa muxaka muni endzhaku loko hi ta va hi hundzela swo mingisira Munghana Lonene FM 18 timinete ntsena a hi seba awara ya 2 kuma mahungu ya misava ivi xikan'wekan'we mi nghena ka nongona kholiwa wa dzumba na mina va ri vuyeriwa hi kukulu hi SABC Plus hi nkarhi wa FIFA World Cup u nga bukuta yin'we ya mune wa ti-PlayStation leti nga kona twana PlayStation 5 console yi nga va ya wena swi olovile swinene downloada u titsarisela u tlanga u wina va nge ri app ya SABC Plus yi kona eka Android na le ka iOS seke downloada namuntlha ivi u hlawula laha u nga ta tsariwa FIFA World Cup competition kutani u hlamula swivutiso u nghenela mphikizano va nge ri hlamula swivutiso hinkwaswo swi nga hundi downloada SABC swi nga ku hundi downloada SABC Plus sweswi a hi phela sungula sweswi ku na swipimelo u downloada nakambe SABC Plus va nge ri opening ceremony na match day live swi ta va swi ri kona namuntlha twi laha hi nge ri Afrika-Dzonga yi endla matimu namuntlha ntirho wu ta pfuriwa ximfumo wa FIFA World Cup namuntlha wu ta sungula hi 20 timinete na madyambu ku nga si ba awara ya 8 ivi ku landzela ntlangu wo sungula exikarhi ka Afrika-Dzonga na Mexico hi awara ya 9 ka SABC 1 SABC 3 SABC Plus na switichi swa hinkwaswo swa nhlangano wa Afrika-Dzonga u ta hetelela u tiphina hi ntlangu ya khapu ya misava ya FIFA World Cup 2026 loko a vulavula hi FIFA World Cup 2026 sweswiwani kuna vayingiseri vaseketeri bafana va kwala se ku komba ku vaseketeri va bafana va kwala twana leswi ni kombela mindza leswaku
tani mi ri Bafana namuntlha ya wina. Yeah. Yes. Definitely. We are clever. The waiting is over. Yeah, this is Elliot Malisela, known as Elliot Wasara from Lerela Bato, here in around Polokwane. The first time in Mugadalene studio. Yeah. Yes, I'm going to take the luck and straight to Bafana. Mexico, they receive it. Tonight is the night. We've been waiting. The guys that are ready, they're going to make us proud. They're going to win 2-0. 2-0. 2-0. Letshapa mankulu. Imani lo mungithamba ngopfu minge loyi yanga ta itisela 2-0 le. Ndonanyane manina experience. Renele Mufokeng. Yeah. Gonna score those 2 goals and it'll be assisted by Reynard. I mean the boys are ready. Yeah. The goalkeeping department, we have the best. Mzanzi is number 1. Williams. Akasike level leti ke nako kodipaleng. Promenade Bafana Bafeta. Elliot Wasara. Yes, and what I can say to the listeners, please, let's be united. Yeah. Let's stop this thing. Somebody's not selected from Kaiser Chiefs or Orlando Pirates. I know Kaiser Chiefs supporters, they say they cannot support. This is not on. Guys, let's support. Let's be united. But let's support this team. Is there? Yeah, man, they are not happy. I mean, especially about the goalkeeper, Peter Peterson. But let us support the football. What is matters? They cannot take everybody. They have a number that they're supposed to have. So let us just support the team. And those guys, they're going to make us proud. I mean, yesterday I got an interview at Mukwet. The guy said he's going to do whatever it takes to that Bafana win. And you know that guy, the shot he have, Bafana 7. Bafana 7, 2-0. Yes. Now when I'm 2-0. 2-1. 2-1. Yeah. Favor? Obvious. Bafana. Yes. Okay. Why me one go one? It's a consolation goal. Consolation goal. Oh, go home ground. Home ground. Yeah. Okay. Ma pre. Yes, I'm a Kaizer Chiefs supporter. So, but today I'm. Also, we're not working. No. To those who are talking about coach saying this and this, but guys, we're having the best team, and if you want your players, maybe you should go into the field and tell them to pull up their socks. But for the squad that the coach selected, I'm just happy. What is the use to take Peterson and bench him there? So we're gonna end up having injuries, unnecessary injuries, and then we're going to play Toyota Cup as Kaizer Chiefs. So we don't want to lose our players. The champion. Yes. All right. Celine. Nisale 2 minutes like we had. Elliot Wasara. Yes. Saraki. Sarah is my wife. Okay. No, it's fine. It's fine. Okay. Sarah, who is that? Ay, palen kay lasinga pursa sona. Po. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona.
se ya hetisa anten burile ku ai hundeni la eta via hetisa ai hunsa xiyenge lexa xa bafana mane hetisa la ku na yin'wani mbulavurisano wu nge le ku landeni kambe ni hetisa se sihlamulo muteki wa mahungu wa nhlangano wa wa Afrika-Dzonga loyi na yena ni nga ta hetisela ni n'wi vutisa ku se miri bafana va ta endlisa ku yini se sihlamulo a hetiseni va ndyangu loko xiyimo xi te tani mi vona yini ka vona? Buthet va ndyangu tani a va khomekangi kahle emoyeni eka masiku lama hi nga bula na vona kusukela loko mhangu yi humelerini ngopfungopfu ni ngo vulavula hi ndyangu wa Zinande Chilwani loyi ku nga loyi hi nge le ku n'wi laveni eka nkarhi wa sweswi ve le ku tikeriweni swinene loko hi vulavula na manana wa yena va hlamusele leswaku a va ri na ku tshemba ku maybe vanghani va ye va nga va hundze va n'wi siya kun'wana tanihileswi a va huma ka ndhawu yo hungasela kambe loko ku kumiwe riqingho ra yena le nyongeni swi ve swi va tshembisa ku himpela a nga va a hundze emisaveni kambe leswi hi swi vonaka nkarhi wa sweswi ku na nhlayo ya le henhla ya vanhu eka ndhawu leyi nga ka yona lava nghenaka na vona kereke na mindyangu swirho swa mindyangu hi ku hambanahambana ka swona kota ku seketela kambe va kote ku vitana na tikhampani ta ku tiyimela leti nga ta va pfuna hi drone ti nga ta kota ku pfuna ku tirhisana na maphorisa ti-divers hi tindlela ta ti-drone kota ku lava kambe loko karhi hi lava na vo ve le ku laveni va hlamusela leswaku sweswi a hi nkarhi wa ku va rila va tshama ehansi i nkarhi wa ku va lava n'wana wa vona tanihi hi koho va nga ta kota ku tshemba leswaku u hundze emisaveni loko u hundze emisaveni kambe eka nkarhi wa sweswi leswi va swi rhangisaka emahlweni ku tirhisana ngopfu na maphorisa ku kota ku kuma loko ku ri ku na ntsumbu wa yena Buthet. A hetseleni bafana va tlanga mi vona va ta win bafana hi ta va sapota Buthet vara mi tihla mulo ka tiyani mani miri va nga win hi ta tiya hi ta ku yini leswi hi nga xava na swikipa hi yo boheka ku tiya mara hi na khongela ku ava va ta hi representa kahle hi ku hi nga boheki ku hluvela swikipa ka masiku lama tako kambe hawa va ta hi hlamarisa vafana a khensa swinene se hlamuni khense swinene ku va mi tirike nkarhi wa ku bula na hina ku diya ku engeta inkomo se nhlamulo mabasa lava hi bula na vona eka nhlekani lowu va ka va hi nyika xifaniso xa laha swilo swi fambaka koho hi tlhelo ra timhaka ta ku lavana na un'wana wa lava va nga khumbeka ka nghozi liya hungu ro tika swinene ra vava swinene xiphemu lexi a nongonoko hi nghenaka ka xona mingisero wa mina xi tisiwa ka n'wina hi Godmother's Herbs and Capsules. Ni maningeta ka mina xiphemu lexi tisiwa ka n'wina hi Godmother's Herbs and Capsules. Hi laha hi lava ku bula na General Mathebula. Xana General Mathebula va nga va tiveka hi yini yingisela i twa ku va tiveka hi yini General nhleka mari va na kuxota yingiseri va Afrika wa vulavula ani chuwini ani swi lavile ku vula ku muhariva ka mi ni chavana ku hey va ta ku ni onhela swilo swa mina mina hi mi General Mathebula General ni byeleni mi tiveka ngopfu yini n'we Godmother's Herbs and Capsules hi tiveka hi ku tirha ngopfu hi ku sivela madzolonga lomu mitini hi tirha hi ku vatatana va titwa va ri vavanuna va ku hetiseka sweswi ku na swiphiqo swo tala swi vangaku madzolonga ku tlhalana ku jolelana hi mhaka ya ku va vatatana va ri na tinkingha Godmother's Herbs ha swi kota ku vatatani loko va ri na nkingha ya ku i kuma ku nhonga ya muti a ya ha ti swona a va swi koti ku loko va ba munhu va ba kambirhi ka nharhu van'wani vo ba loko a ba nhonga ya ko yi nga fiki kahle se ha kota ku swi lunghisa na vanhu tatani lava nga na chukele vo tala i kuma ku mavona ya ha layiti Godmother's Herbs ha swi kota ku va kota ku layitha mavoni va vavanuna ku fana na un'wana na un'wana lava va swipimbi mahari va yi kuma ku heyi vavasati va va siya hi mhaka ku a swi findli swona ha swi kota ku hi lunghisa xipimbi swi hundzuka boromachini vavasati va tshamiseka va nga ha baleki ka vamanane hi swi kota ku horisa ti-fibros
hi kota ku lunghisa loko va pfimbe ti-fallopian tubes, ha swi kota ku vamhani va koho lava yi kuma ku va ri na ti-oversize, munhu a khome poto ra size 30, ha swi kota ku hi rindza size 1, i kuma ku poto lera ro va size 13 ntsena, i damu ra Professor Ntsanwisi mati, ha swi kota ku vukelela mati lamaya ya tshwa laha dan'wini ku sa ku va kahle. Mavabyi ya masangu ha malapha na woho handle ka HIV. Hinkwaswo leswaku tletana swa masangu ha swi lapha handle ka HIV. Ha swi kota ku lapha ti-piles. Ku na mavabyi man'wani ya tala ku masiku lama mi kuma vanhu va tshumuka kusuka la matihlweni na le milon'wini na tintiho swi hetelela va tshumuka miri hinkwawo. Ha swi kota ku swi lapha leswiya. Lava va nga kumeki swihlangi, vanhu vo tala va hleketa ku loko ku nga ri na swihlangi mutini i nandzu wa n'wansati, a hi nandzu wa n'wansati, nkarhi wun'wani u kuma ku papa. So loko ku ri na family leyi va nga kumeki vana, ha swi kota ku hi va pfuna, mara hi va lava va ri vambirhi ka voho hi kota ku va pfuna ku va na vana laha mutini. Ni mi hlamuseleni mavabyi hinkwawo, loko ku ri na lama mi lava ku hi tshela hi wona mi ta hi tshela, kambe ni lava ku mi sungula mi byela vayingiseri ku loko va mi twile mi kha mi ku mi pfuna hi ndlela leyi, va xinuna na vaxisati hi laha mi nga hlamuselaka kona, mi kumeka kwihi? Hi kumeka laha a Tzaneen Flora Park, mara ha Korea, South Africa hinkwayo na vanhu va Mozambique, Botswana, Swaziland na le UK kona. Lava va nga UK va nga ni WhatsApp ka nomboro leyi ni nga ta va nyika, ni ta va nyika nomboro ya Bootbus hi na branch leyi. Nomboro ya mehe yi tshama yi ri busy ko tala, vanhu va ri nhlamulo mo ni WhatsApp, na swi kota ku hlamula ti-WhatsApp hinkwato. Loko no fona mi nga ni kumi ma-WhatsApp is 082 499 1969 082 49 yo leswiyana ku hetelela hi swoho vo tala va ku hlamba hi na munhu wa ku a hlamba mabadi a vonaka loko a ri xikarhi ka vanhu. Network ya n'wina a ya vangi kahle, kambe a hi tlheleleni nyana kantsongo ka nomboro leyi ya Bootbus, a na ha yi twangi, yi nyikeni futhi. Ya Bootbus a ni nyiki. Oh ni khomeni mingiseri wa mina swi le kule ngopfu na vulawuri bya hina. Riqingho leriya ri vuye ri tsema mi ri twile, kambe a hi ringeteni kumbexani no lava ku va nghena va nyika nambara liya yi hetisela hi yo a yi sele ku va hi nyika nambara futhi. Veri loko ku ve lomu famba kona mi vonaki, va na sweswo va mi nyika mi tiphulukutsa ivi mi vonaka hi ndlela yeleyo. Loko mi hlamba va mi hlambisa, kambe ni lava va hetisela hi nomboro liya ya vona hi ndlela leyo, ku swi tikomba yi nga ha ri ku pfumeleni riqingho leriya mingiseri wa mina. Hi ta gimeta kwalano ni vona muhumelerisi va kha va ringeta ku kumbexani hi nga kuma nomboro, a hi pfumeleni ku nomboro yi arile ku va yi ya amahlweni hi ndlela yeleyo. Nakona ku a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa, mina ni khalanga Pat Mathebola, a hi yeneni ya kuma mahungu ya misava lawa ya landzelaka hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani. A yi ngoveni i kwala na xikipa xintshwa xa Bafana humese a hi tweni mahungu ya fambisaka ni nhlekani. eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela.